ole tuna chuan eh kan PFMS lampang kan sei thun zum le dona tuna kan ti tur hi atop na ber ani a masaber a vendor kan siama amo kan mepa amo kan registera chimi nuwa kha vendor a khan ngani transaction expenditure kan vasiama vendor kha DO mangin data operator mangin vendor a khan expenditure kan juk siama chu kan expenditure chu kan han siam zo khan data approverin alo en chianga alo chui chiang le a adik ngei ti hre khan a approve ta a tuna chuan approve tekin om to a chu digital signature kan pedon ani mo chu last step ani a chuan kan hre tur chu tun ma chuan PPA ti khan kan approve tu khan PPA kan print chuaka chuan a PPA a khan headmaster and secretary SMC secretary in SMDC mo SMC secretary in sign a chuan BRC kan kalpuya BRC coordinator in file nen alo sign le a chumi nuwa kha PPA kha ngeni kan bank kan va submit a chumi mang chuan an lo ti thin kha ani a mara chu tuna chuan kalphung ain thak to a ti dana danglap to a khatiang PPA kan print chua signature te kan pek ang chi khani to lovin tuna chuan digitalin signature kan pe to ni mo bank avakala amo BRC coordinator signature pek kha angai to lo ani chumi ti tu chuan ma khan kan thrin kan ring headmaster te pon DSC kan ti kha digital signature certificate ti kha kan information te kan headmaster information te kan thona chuan ngani thalak te camera mangten thla kan la verification te kan ti kwa khami nuwa khan hei hi ron chuak ta ni dongul hi hei DSC kan pek na turani a digital signature kan pek na turani ngo hei hi school tinin kan nei threwa ain anglo threwin kan nei ain anglo ti mela pakhat threwin kan nei ain man pol theilo ni mo ain man pol theilo chu ka video ma cha khan ka soya BRC te kuta he te kan da thina a tha a BRC ten lom ngai milo ti sak thina alom oma achan pakhata chuan hemi man dana hi ashana hanin zirtira mo hemi PFMS man dan training te po atir khatun han ko zuaya amaro chu han ti velaka azirtir tu lampang he kan har sat deuh nge ni BRC lampang in to mai chuin an mani nan khoi tamai thin kha ni a school than ka chuan mani te pon kan khoi tho boka ti ro chana tam zok atam dar hi chuan BRC kan khoi tir a kha ani na taka chuan BRC ti turani lawa kan ti turani mo security min pe a digital signature min pe a he mang hian kan poisa jong control ve kani mo chu hemi hi BRC kan call tir mai thina kan username te kan password te engkim BRC kan call tira chung yom je chu BRC mi te hi an sual du chuan an du in kan poisa hi kan poisa ron kal hi min lak chu sak the ni mo tu account amon pada de yanga ka tin hi le me chu ko le ne an tia he tiang ten lo ti bo der pe chuan mo ka tiang khan poisa kan chan vek the ni chu wang chuan a security kha ki manin kol thei khadu thu sa mania chu ngani ka video ma cha po khan tenglawa khan comment khan ron sei he chu BRC inan ti thin lo mi ti te kha oma BRC chuan min ti sak thin te me moi amaro chu school ti turani mo school duty ani ke mani sumania ke mani kan enkol turani chu wang chuan hei hi a thei ram chuan ke manin ti ila maro chu kan har sata kan thiam lawa BRC kan ti tirani chuan an na ni lovin kan na min tho sak chu wang chuan ka video ma sa ka se kan lom thu soina chang po hi hriang u mo tin PFMS kan sei du chu achang phei PFMS a server hi a ras ani mo abik takin kum top don sokar kum top don mar tha chowela phei chuan fan kan don phei chuan ati hlei thei thin lo ni mo a log in te har se le ba tin log in to no pon achunga han lu kwal vel te ka sei ka video pakhata om pakhat kan click chuan ain refresh nga tu ka ti shin te kha pakhat click chung ro te pokha sei deuh nga te nga ya chu wang chuan hei hi keima anina kan ti tur hi BRC ten min ti sak thina chhun lama te
ara screen masar chu wang chuan zan rei nuwa te in lama te min ti sak thin chu kan thredon nia khami server chak de hun ni khoi tlem de hun te kha nga kin zan rai te zan rei nuwa te kan thil kan fan hi min ti sak thin ani chu kan share ta min ti sak ani ti hi hriang u keima ni ti turania an ti tura kan da tlat mai hi tha ka tilowa chu wang chuan kan ti turani a min ti sakani ti la hi hre ila kan lo la ti tir zel ani pon ka se kan lom thu soina changte i hriang u amaro chu a tha theyang tera chuan keima nin hi maintain ila kan account security hi keima nin vongila chu kan du thu sam ter le kan ti tur kan duty ni ti kha kan shedon nia chuan hemi mang hian digital signature kan pedona soita kan khan vendor kan eta kan mepa chuan vendor expenditure kan siama chu expenditure chu DO in siama chumi nuwa data approval DA in DA in approve le a chumi nuwa chuan DA vekin data approval vekin hemi mang hian digital signature apele donani chuan kan kal chun zamanga hemi mang hian digital signature kan pe ang ole tuna chuan dongul kan soita ka kha kan sei kha a setup dan vel kan han ti dona chuan dongula khan dongul kan han bo lu khan engani software keng sa a amara chu a software kha outdated de to wangin software hi adang nakina a download thei thawa amaro chu tuna hian kan download nga langa kan setup ngal don ani chuan a download DSC utility download link hi description akada a chu description chu inan enanga inhan click khan description en click khan tiang hian alo om don ani ki tiang hian alo om don ani DSC utilities October sani somni pali update ania amami hi chu dongulena ron kin hi chu a hlui de to wangin hei kan mananga ya chu kan download don chuan hetila hian download to oma tatang kan download thei mai ta a kan click anga ain download don ani chuan amara chu ke chuan ka download to sa vai ka download lo wang hei kan click anga aron in download location te kan thanganga aron in download don ani ke chuan ka download sa to wangin ka download lo mai anga chuan hetiang hian ron kal don ani hetiang hian DSC utilities 2024 October ni somni pani hei tiang ron kal don ani chuan ama hi zip file ani a zip file ani a amaro chu zip file hi Windows 10 te Windows 11 ti vel chuan zip tel kher login kan hong theya kan man chuan Windows 10 le 11 kan man chuan zip software mang tel kher login kan hong theya amaro chu Windows 7 te kan la man chuan zip file kha setup angai don ani chu kan shadon nia chuan tuna chuan Windows 10 11 ka mana wangin zip file hi up thun kher login hei ka hong the ni chuan ka hong ang chuan hei hi ti hian ron langta a view hi kan ti lian dewanga ti hian omta hei hi NDP ti hi .NET framework ani a hei hi i update to sa chuan Windows 10 mo 11 mo mana update kim chuan hei hi chu a om changa setup angai lowanga amaro chu Windows 7 vel ani chuan hemi DSC na net frame mo hi email lo chuan hei hi setup angai don ani ke chong ka nei sa setup angai lowa chuan hei ka setup mai don ani PFMS DSC setup hi ke chong ka setup mai dona chuan hemi in setup don hian .NET frame angai an ti chuan ei kan ti chin lo ka nge kan ran chin ange hei hi huna du rei tu lo tur angai taila hei kan ran chin anga ta chang chong kan thetiam de warin karing .NET frame hi software kan man tura zir hian sang tak 4.5 ti te 4.2 ti te ngai ve kha computer a hian software a hian om ve ngai chu wang chuan kha kan ti rangani Microsoft .NET frame net framework 4.61 or later update is already in a computer ka computer angai a om to sa wangin hei ka setup angai lova heta hian ka kal tlang hal the nangni chuan hemi .NET frame hi amamo ang zat in nei lo chuan hei in setup angai chu kan shadon nia chuan ti khan
DSC kan setup thei ta ani ole tikhan DSC chu kan setup don ta .net frame ngai lo kan tia kan sei to a kan setup ang kan double click top mai anga kan run anga kan setup ang hi a setup folder location ni ta a hi mundang a point du chuan in thlang theya kha chin thu maro chu ta hian setup mai ula default da hian a tho me chuan kan next zelanga hi ka agree kan tianga kan next anga ai setup do na ni chuan ai setup zo hian computer restart angai do na chuan restart don chuan hi hetila hian ta hian mai ron lang hmal lo chuan hetila noi hian hi ron ombel ta hei ka entela your machine need to reboot please save your work and close all application hemi yes ka click roll hian ai restart don awangin ka file vel te engemaw khoi lai kan eng chia kan close vek don ni chuwang chuan ai restart lai hi kan end thei don lo wangin ka record ka ti to panga ai restart zo a karon tran le don ani chutiang chuan kan restart ang yes in click anga ai restart ang ole tikhan digital signature kan han ti zo ta a mo chuan kan setup kha kan zo ta a tuna chuan dongle kan dongle kha mo kha kan engani kan mang to don ni kan dongle kha dongle kha pen drive ang chi kha video tir lampanga karon ti la na kha kan vuang computer pen drive kan vuanga chuan kan vu nu khan USB ron in ran do na USB ron in ran do na chuan USB ron in ran khan phone USB ka manga USB kalmong de unak ani mai theya chuwang chuan he tilai in system tray ya khan eng lo ron om do na ni mo in system tray ya khan ngak lokang tikhan dongle chu kan vu ta a kan vu zo khan dongle a khan setup tur lo le do na mo DSC utility tho chu my computer kan kalanga chuan hi pen drive kha lo ni ta ni mo hyper PKI hi software aron choma he a software ron choma hi kan setup le do na ni mo Windows 10 amo Windows 7 amo kan automatic in aron in run mai theya aron in run lo pon hetilai hena ma hi oma hi aran right click taila run mai theita double click pon run mai theita hi kan run angai do na ni mo kan setup angai do na ni chuan kan setup ang kan setup ang hi ron kalanga chuan kan next anga hi ron kal leng kan next hi chu engani a setup location file khani maya kan next anga chuan ta hen private than tu ni Microsoft ni ron private than tur private CPS than tur chuan kan install ang tikhan hi ron ran anga chu kan close mai anga chuan kan install zo khan kan system tray kha entaila tiang kan mu phatur anga tela hi ron om don ani mo hyper certificate register is ready mo mulo kan om taking kan tilang lok anga hetla hina lem ka nei sa to hetilai hemi pen lema hi system tray khan ron lang don ani hemi ron lan hian in khoi thei to tina mo in khoi hemi ron lan lo chuan digital signature khain ran lo chu kan thredon nia chuan tikha chuan kan digital signature pek na tur kan setup fela aron in ran fel to boka chumi zo chuan kanin log in leang DA zo khan mo data approval khan kanin log in ang chuan kanin log in zo achung kan sei leang ale tikhan kanin log in le ta DA in log in to kan tika data approval chuan kan process to kha kan sei le thuak anga ama sabera chuan vendor kan siama kan pek na tur vendor kan map emo kan register chumi nuwa expenditure kha DO mang thovin data operator mang thovin kan siam le expenditure jong kan siam nuwa data operator data approver DA mang khan agency DA mang khan kan expenditure siam kha kan approve to chumi zo chia chuan signature
tu na he kan pe don ani chuan signature kan pek don chuan he tila hian e-payment electronic payment tila ni ta a electronic payment mangin kan expenditure siam kha kan pe chuak to ang chuan hetla hian tian kan kal thazel anga ta hian DSC sign payment with file WinM ti omta heta hian kan lut don ani kan lut ang chuan he hi lo lang ta tan financial year oma financial year hi 24 25 kan thlang mai anga heta hian kan fund dona kha 23 24 ani sia enga tinga 24 25 kan thanin ti mai thei ai anga po chelo ni se chu tu na hian 24 25 kan mang meka heta hi chuan khoi fund po mangila mo kan tu na kan omlai kan financial year hi thlan tur ani kan thlangang chuan tila hian payment file status omle ta hi chu scheme hi chu tian aro thlang mai ta aro thlan lo pon MZ119 scheme kan thlan zel tur atir tang kan sei to kha ta hian thil pathuma lo oma he kan sei fi le lo ko nge ma sabera chuan reject payment file mo reject payment file omje chu data operator in aron CM expenditure engamoti sual omta data approver in khamilo shelo khan alo approve le ta chumi nuwa chuan data approver in approve kha DSC signature kan han pedona DSC signature kan pek don khan adik lo wa kha kan lo mu chuak le sini chumi chuan tu na kan omna me ka tang hian kina po kan tilanga nga a reject le thei chumi reject li sa chu taina lang don ani chuan ta hian DSC payment file omje chu DSC dikvek approval pon approve vek to signature kan pek vek to li sowa kha ta hian omang kan hong chinang kan en ngal pa vekang chuan kan submit anga hei hi ni hei hi hei approve date te po lang veka payment advice number te po lang veka hei hi signature pek ni te po langa he ta tang hian PPA kan ti kha ta tang hian alak chole theini ama kan file kha antenna na tuna hei hi cheng sing khat anoi barian tele cheng sing khat hi kan set all sam the nan school composite school grant ni kan composite school grant kha PPA kan lo ti bo palta mo nikum PPA kan lo ti bo palta chu ta tang kan la chuak le thei chu hetila PPA hen kan click anga hetila no hen nei PPA kha chu hetila hian save button oma export button chu asira hen ama hen kan click anga du danen lak thei PDF hen kan la chuak tam bera PDF kan click anga chuan kan save anga he PPA hi kan lo ti bo pal ani pon ta tang hina lak chule thei vekani chu kan shelon nia chuan achung le hian pending payment file for DSC pending payment omje chu data approver in approve vek to signature pek ngai la pek si lo pending howakha ta hina lang doni chu tu na kan khoi tu ni ta ni ta hen kan submit anga tikhan hei hi anwa hi chu PPA hi chu hei ma mi kha lang alanga hei chu anga ma ngai lo ula tu na mi hi ni lo wania hei cheng sing khat tu na chin lo ka kan ti lan kha ne tu na mi hi chu ni lo wania tu na mi chu sing khat sang ni dei ni hi hei hi in lo ngai pol pal lo wa nge ngoro kan lut thale jok lo ka nge ni lo chuan in lo ngai hai palang e-payment tang khan DSC signature ka lo thale anga helai PPA lo lang kha lo ti boy palang se ti khan submit kan tianga ta hian hei hi tu na PPA kan siam tur mo hei PPA number te po nei vek to kan sanction order te po oma ti khana poisa te payment file name te ti khan om vek to chuan hei hi digital signature kan pe don ani digital signature kan pe don chuan digital signature kan pek don chumi ka sei ma cha kan peng lok melo hete mula he tilaya achunga red mark ron kala hi maro kan kalti le lok nga hei hi na china kan set up ama sa zo ka kan set up khani mo ama sa zo kan set up kha dongle khan software ron keng tela dongle software ka set up tho ngai amar ji hi an en taila maro ati hian kan da anga new version release on chine ka sei kamo october ni li sani somne palian release please download and install new version old version not support tuna ama dongle na ron ken tela kha a support to lova athara ron chuak to chu tatang hin download theya bokana chuan in setup theita amaro chu
hetilaya valua va download chapa vati ngai lo khan I hemi vu kan lu ma a in download ta in setup thei me tu khan karon chop chuak lo kani khata tanga in mulo kha file khain lo ti bo pala al link in feto lo ni pon ta tang in download thei thau chu kan shedon nia le kan thu pui kan lu tlang leang chuan hei hi signature kan pek tu ra khani ta a kan signature pek tu ra hi account number oma bank voter number hi chu kan share to ang khan a ma mi vek khani a hei hi chuan hei tila hi select om ta ta kan hetla hi an enlock ila digital signature hi tian engma a click thelo ni om lo ni chuan hei kan an click chianga dot tick kan an tick chianga hetla hi ron nung do na ni chuan reject hi kan soi ma sa ang he data approver in a approve vek to mo ni som ni pani ta som sang ni som ni pali a approve to hi dik lo alo om kan ti sual pal tak mai kha reject le ngai kan ti chuan ta hian a reject chana kha incorrect amount mention te other te invalid category te NBA date is greater than 30 days mo hetiang te enga mobera kan I khan kan thlanga nga kan reject thei kan reject chuan kha ka engani expenditure kan siam to jong so kan approve to jong kha ain reject le ve kang abula tang kan ti thale ang amo kan edit ang se tolong ta chuan amaro chu tuna tena dikvek ta a dikvek ka bang khan digital signature kan apply ang kan apply kan click anga chuan hei hiron lang don ani mo hei hiron lang don ani hei hi hetilaya nachina ahma sa zo ka software kan setup kha khami kha in set up lo chuan hei hiron lang don lo ani chu bang chuan kha kan setup phai mai la wange chuan ta hian open kan click ang open kan click anga hei hiron lang don ani open kan click zo khan hei hiron lang don ani atle manga ve de ung ka ngai nia in shedon nia chuan hei hi hemi maya hian a screen a hanon lang lo mai theya in taskbar a khan ron lang mai thei in taskbar a khan PFMS digital signature alan dan tu rahi kan ti lang lokange in spiat thiam thei nan anoya khan hei hetiang hian PFMS digital signature hetiang hian ron langanga chu in click anga tuna chuan a taskbar hi ka ti lan lo wangin taskbar hetiang hian ron langanga a screen ma khan hetila hian ron lan lo pon in ju click anga hi ron langang chuan kan chung zamang digital signature mo digital sign kan click ang ta hian pina hian in set tur chu 1 2 3 4 5 6 7 8 a pin number 1 2 3 4 5 6 7 8 kha change pin hi ti boy du su in thei ngil palina boy te kang chuwang chuan ol sam te khaman mai tu in dongul kha a om lo chuan a in pin a kha she tu pon shema se poilo in dongul kha om lo chuan an ti thei don chuang lo dongul tel lo chuan hei hi signature hi pek thei lo chuan kan log in ang response message payment file payment file signed successfully tikhan expenditure kha si digital signature ipe a chuan I poisa kha vendora bank atangin an lo tenga tlang puin engemo harsana ote omlo ni chuan hemi in sign atanga daka ni daka thumnu vela te alu thin chu kan shado ne tikhan digital signature kan zawa he payment sign successfully kan sign zawa chuan hei hi hitla hi ithan le chuan han submit le chin la alo bo to ang athan chu pending om to lo sign vector sign vector chuan kha tuna kan sign zo tak chi a kha a PPA kan du ta a PPA chu sign DSC payment kan kalanga kan submit anga tuna kan chi zo che khai sing kha chang ni hi payment advice number kan click anga nachina ka soyang khan ta hian hei a PPA chu ni ta chu kan save ang PDF in kan save anga a save na tur location alo langanga kan save lo kange an mani school a hian ECC uniform 2024 ta hian PPA ta hian tiang ka save anga tikhana PPA ka nei ti zonga kha digital signature pek dan chu alo ni le ta ni hei tilai taka hi klemin kan film kur dewanga a video po hi kan en u dewanga ani lo chuan in ti sol pal chuan in poisa kha in ti boi pal lawange
chu wang chen step by step in dot te kha en uluk de ula ati dan tu rakha film kur de win in lo tianga maro chu film kur te wang khan lau thong lo ula kon fi de win om ula thil har sa ni lova emaro chu ti mai pal ti sual pal om the ne chu laka chuan kan film kur don nia kha digital signature pek dan chu ani kalome